Salam guys, welcome back to my YouTube channel. Andito ka ngayon sa My Vlog at kung bago ka pa lang sa channel ko, mag-subscribe ka na at pindutin mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa bago ko pang upload. Today's video, ang mapapakinggan po natin ay si Manguda Ikakasar. Ito po ay requested ni Putri Rosalinda sa kanya. Let's watch! Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa dia kan sa kanod na pito ana pengampung ranaw sa na makaba mabubaloy pito akan rakano. Naso makapanggulalang ko na sa iruy na gagawin pananad mo. Ama na rin narinaw. Adi akan dikukurmatan na di pelilali langasang koto ariak na Putri Rosalinda amuntia abibilikan. Kakagya pantonya na ko panimbang aminumbu ada to amagan duga kuranaw na gusto ragata ato mitay ko na lumigis ako patapi agadilan. Lumagay arano na kay Prinsesa Asima. Adi na nasutungan na yung amilumbay sa kadari Norhama. Kakagiyaw pantonya na ko panimbang aminumbog. Na lumagay arano na kay Muntia bibilikan Putri Rosalinda adi arekulay. Karama komenta na kauda suki ni buluga kia pantunirakan imuntia bibilikan na awa Putri Rosalinda na maragaragang pemano bumakilang isariatan nagu antangan o panimbang aminumbo. Naigira sudi kirawa buluga riakan amuntia bibilikan. Adi kiraw tarikudan o panimbang aminumbo kau bumi pangarudan na salita kapan dia tahu. Nati kurung ko pa man ang mga raga na mga nguda tatang kay ni bud na sa sudi kaayad na miyatabu na dito tago di aso ni nangan nasang ko anan na suara ko. Apa nimbo nga minumbu ada to ang magenduga ang mga uday kakasar. Nati kurung ko pa man na aryakan na akatan na salamakan na piyakan dudakan rakasana sa assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Putri Rosalinda muntia bibilikan tangan sakit detar di kandu dia. Sima benda ni dah benda, ina na
Oi sa kami mantong ku panimbeang yailu. Agia dia ida neke di kuerakan. Oh magia dia geranu nabukedu demini itaka. Bukedu demagdepa kasako pagenai motong. Ilende agututulu nanarugu subenta. Salita niya na lipatan kita katariku din ako tigumao kang gering pendupanan ada makawasa na hindi gembir ayaw buri dosa derana sukini ay na yung nabi napakarautan niya anda nataleko dan tanian ame tadi na bulawang kumataya ame kadi nandu na o pagede patana ikuti kasunuri ginawang kagelumay nanauni umambo abunda mampu maraguna ingering ditaruh yudusa Prinsesa sima kami semua sama kapikir binatang tani ambu kupagela todua kamu si makamana mangadalang sakama bukan guna dani ada mapamikir ini nama pamikir adine kang ginawai ini laut ni anak api sesapitanian nabai kamananggi tawa pegusuran aina upanam mengko warisi sase menatung ai si berkadin hanya karangeni anana bemai kamalanggi kata demang kanian naya kambelinganan pegusuran utau katutulan dena malang dan dena malai pegusuran akan tawa pegeribun tarum beunu ladia dia nang kau nadiku sekadwa yein ikuno panamangku apa resisa simang yenana soma panto na umi norahama hanya buri dosa derna bemai kasomang mana penam beruan lau tuai la tala dupa ni putal para beso madeke na isa kaperanun di sana ku tau kakanu gunu lagindu kita mapelagindu kasana kawa bukalod au makapura minuru naumi
Rosalinda. Mama biro derame ke putar Rosalinda. Kusapa panganganu nair pati Rosalinda. Sakalo saka diri dua nama mabuduna kini nadin malami lami sotawa deranonian ini benaya natudu sapi kiri. Nama pemikir di kang ginawai sako pagnayo tu nada uran de senang mayo matunggu nama sono ya kaperano nane ana persi sasimang sadar kagi keratan ini tangkap purugi begelapan dia madu magi dia gendau nai sena ekeranun antade nama sinu aperi bunda nakaruran sawadi bedi para luwi sangkang yang unutan ye narandunga bejaingan punya pakaran nabu mai kasih mai kasih laga naikunya kasoranun Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe.